clear tu le ngai thatu te chebai ule ama sa in he video kan da lu a hian kan channel lam chuan ngai dan kan nei ran lova ni chuni ni lo ti hi kan kalpui dan ni in clear tu le ngai thatu te lam point comment lama kan ngai dan te in thlar lova ron soi theu turin kan ngen cheuani ole tuna ilo ngai thlang u le kalome thian du tak tein vain chi bai kan ruk chewa hei in ma press conference anga voi ni ka thutna lo ni ta voina hian emo hei kan ma lok sa bai khan pui kan nei do na ni som pa mai khi lo ni ta eta hian abikin mi pui nol pui te tin thalai te po hianin tuna ZPM sarkar Mizorama du taka kan khan thlina hi angin nge tun china hian ke an pen to in than ma anin zorna le anti dan tur an soite angin an lakal zelem ti te mi puite hian kan si ka nga in ka sia chuta chuan voin bi ka hi chuan topic thil tam tak soitur aum rualin document budget document be chan ani tlang puya chumi atanga tuna sarkar dinglai malap na thren khatte chu mi puite ne na kan zirtla na tan kan ron buat saya chuta chuan politics a hian dot thule thudik lo te atam thina heng te he thei chin china kan kalsan a hun to a chu wang chuan voina in ne na kan puan du le kan soi du po hi thudik chin a thei chin china thudik nia kan riat chumi lekha poi mo te budget document te pe chana kan buat sai ani a chu mi puiten namani kal tlangin thutluk na fel tak le ngai dan fel tak an nei thei kan be se ni tikha thu ma de kan soi du ani president men ang de ko buat saya kan soi pop de fanga hey khali chung vel sarkar hi aloading ta ZPM sarkar hi emi chung kanen sin to hian ZPM sarkar kalphung tur alang chiang to viau maya MP in khan kan ma loka lom tur hian vote zuizel mi puin du taka MLA assembly thang thing tu mi puite hian MP in khan lom tur hian vote zuizel kan laba em tik lai kha kan thu pui ani chung te chuan soi fia do ni la December ni riat sang ni le som hi pathuma lak lu ZPM sarkar hi thali chuang or chungina kal dan tureng kim achiang to ni za chunga anti turan puan an bo joi dana po pe se na sang tak nen thir tu mi puite anti be don chho tak zelawangin MP in khan lom tura hi chon mi puiten vote pe khi an bato lovina langa thu nei na pe tu zoram mi puite ngai to na film tak mang non theu turin MNF chuan kan nge na MP in khan ma chon tura party tinin campaign be pui kan tha so mega hian ZPM party 10 Lok Sabha MP candidate an vote chua dana hian kan ram kan nam le kan sa khua himna tura tho hlo tur lam ain sum hai chua dan thiam tur lam an dap zo niala na wang le sang ni le som ni pali som ni panga budget masaber an phatta ka mani in hai funa lam alan sak le boko wangin mi puiten ngai tuana kan sen non thu kan ti tak zet ani December barni riat sang ni le som ni pathuma chief minister in ni za chunga an malak dan tur apuan tum khan in ren semna chungchanga malak an tum dan heti hian soya ama tong ngai kan share non le anga austerity chungchanga hian ke mani in ma kan thoi do na official ten min zui kan be se ni kan official zong in an entitled chin la ro se ke po ka entitled chin chu cheng khat po bang lova lak vek ka du ka entitled lo chu cheng khat po ala don lova chu wangin kan official te po an entitled china lungoi sela an entitled bak lo kol pal anomani chon lo in ching fel vat turin kan in riat tira a en khatu kan da don ani heta hian chu wang chuan mani chan vo bak lo ti lo kol emo kan omani chuan action kan langhal zot don ani ti in an mani in fact an tum thu a soi pain official te na takin avau khan lok ani kha hetianga a soi mek lai hian an malak chun zom tak da ne ro in ren chemna lam hoi chun zom tamia lo thung ani ZPM sarkar
inbun saudana chief minister office lian tak siam ani ta zoka central lama prime minister office thil ki thei tak an chak pui thu chief minister delhi sin ho in press meet ma asoi kha chak takin zpm sarkar hian abo zui ngal ta zok ti alang theya chief minister hualvel tu te en kolna ta na sum sen dan le mla le andu sak zong te manga sarkar ma sa aya sum an sen tam zok dan hi han soifia kadu ani hei hi attachment a khan kan pedon chewa chuta chuanin in lo study theyanga sarkar le kapoimo at zonga za in mu vek thei ani lova amai ro chu adik theyang ber tura kan han chu chindan ani ya chu attachment a kan pedon chewani emere ministry a khan advisor to chief minister mi pahni a sen so kunga chungin cheng noi zathum somthum pariat singa le sang ni vel ani SCTP board vice chairman mi som pakhatan oma kunga chunga sen so kha MLA nilai som pakhata sen bel cheng noi zanga somriat pasari singli ani XMLA mi pathum tana sen bel kha cheng noi khat sing ni le sang kwa ani ti chuan a total chu cheng noi sang khat za somnga pariat sing khat le sang ni alo ni ta ani ti chuan zpm ministry a thung chuan advisor to chief minister MLA pali le committee lian pahni vice chairman MOS rank kunga chunga an sen so tur khamia kha noi zariat somruk paruk singa le sangni ani ngala tin advisor to CM deputation MZU atanga lak chho en kolna ta na kunga chunga sen so tur kha cheng noi zahni le somwa paruk sing ruk sangni ani total chu cheng noi sang khan za somni pathum sing khade sang li alo ni ta ti chuan MLA ham thatna ti punna a sen so chi sang sang kha a detail kan pe vek ton sewa noi sing khat le sang khat le za le somnga pali ating boka ti chuan avain sum sen so tur an han sen so bel tur hi noi sing khat sang ni zahni som sari pasari sing khat le sang li atling ta tina ani chu eta hianin kan sai du chu MLA kan soi bel le kanga MLA ham thatna ti puna kha sarkar thara lo lu khan an ngai poimok ma sak zinga atela chu chuan rel ma sak zinga po atela chuta chuan MLA fan kan ti kha nuai za somnga tangen nuai za nia ti pun ngal ania chuta tan chuan nuai sing khat zet kha sen bel an lo tu ta tin MLA kar lon kan ti kha ama khan MLA te tan kar kha lei sak thin an lo ni to kar lon ka tun mai nan petrina an du to lova enge monek neka poi thak na oma chu wan chon le mai ni se ti kha voi khat le sak mai kha to ke ti kha ngai da no wangin an lo tha ka chu MLA te kar le sak ti to pani rual chia khan tun ma an lo man to lo an lo ti lum to kar lo na khan ti nung thar le ta chu ta chon noi zali somli senral an ni ta boka tin MLA housing loan kan ti po he amain nuai nga ni thin kha mi maltina nuai som panga MLA maltina ti pun ani nga ta chumia ta na sen so kha nuai zali alo ni ta boka ti chon free travel allowance pun na hi avai nuai zani alo ni ta boka ti chuan MLA PA te hlok kha na sa ta ti pun ani boka chuta chuan nuai za le som pali alo kal don ta boka ti chuan kan soi du chu MNF ministry liam ta aya tun zpm ministry hian MOS rank and status nei hi MNF ministry ai khan mi pangain an tamzo tina ani bok ani hei hi detail takin attachment kan pedon cheu chu min lo sil chian sak tu chewin kan sin sim bumi zam tak tak te kan ngen du chewa ti chuan sum man ti tlem na chung chi sang an chut household pion ti vele engengamo entitlement chen khat an drop awanga an pai awanga an sum man ti tlem na khiat thei zong zong hi kan an chu danin teng noi sang riat le zariat le somsari pathum le sing riat ani austerity measure tia anin thek na an ti tlem na zong zong kha chuti lai chuan sen so tur zong zong atanga nichina ka soi an siam bel zong zong atanga sen so tu zong zong atanga austerity measure atanga
sum sen tur an cut down kha kan pai chuan teng noi sing khat sang khat zali somthum pakwa sing ni alo ni ta a ti chuan ZPM sen so tu zong zong hi atam zok ta fe a MNM ministry sen so aya ZPM ministry sen so tur tam na an pai chuan cheng noi sing khat zani som re pakhat sing ni ani ta ni cheng noi sing khat zani som re pakhat sing ni in ZPM ministry hian advisor to CM le abe bom neu khang hova anin vuwa thar ho atana sumse na kha ministry masane na khai khinin alo tamzok ta ti na ani chu inren sem na taka kalpui turanga mi pui laka anin soilain atakraman malak dane ro cho dang lam hal dai ti heta tang rimap ko hena langa assembly zone le chana changalan danin advisor to CM panga te hian staff somthum pali nein sokarin thakata sumasen soza chu thakhat bi ka ani chukum nga ni lovin noi som panga sing ni sang sari zani som panga lai athing ani kha ti chuan chief minister office lian tak how tak zit mai din ani ta a hetiang taka chief minister office how tak le lian pui mai din alo tu ta chan ber nialang chu thunei na zong zong chief minister kutata ani ta fa ani bera hi budget document in anem ngetani chief minister in portfolio ani velovang tia an soilain engkim in thun khom na finance le planning achanga budget a matharla na tur tarlan capital outlay kanti matharla na tur zong zong kan nei zong zong budget kan nei zong zong kha cheng vai bel che sang khat le zakwa le somnga pathum noi somsari panga ani a chuta tang chuan chief minister chan finance a hian cheng vai bel che sang khat zani le som pakua noi somsari lai da ani a chu 62% lingani budget a bung tharata na matharla na tur kan sop chwa zong zong atanga za somruk patni capital outlay atanga za somruk patni kha chief minister puta om ti na ni chu state sarkar inama puala athove phak sin te be thama kan hreveka CSS kan ti ho te heng hi masona ru rel din na ber pakhat ani a CSS te hi planning kartlang veka kalpui ani awangin matching share tur kan ti zong zong hum vek tu kha chief minister alo ni ta a chief minister kuta engkim aom ta veka ZPM sarkar a hian in khan ma an soi let ling chein chief minister office thu tuna hian ain bum chhota ani hi annual financial statement kan keu chuan phek som thum le som pali atang te khan a mu thei ani chiang takin alang ani hi pakhat le chuan lo nei tu te kuna tok tu mangai tu nia in chalan ni line sang ni le som ni pali ni nga budget manga anlan chu tir dan ero he chu alet ling lau ani poka lo nei le kai noi agriculture and allied activities atan matharla na tur capital expenditure chenoi sangriat zale pasari chia anda a hi MNF sarkar liam ta in revised estimate ta ada atarlan chenoi singkhat sangruk zakwa som paruk ain noi sangriat zasari pasari line claim zoka 48% line at niam ti nani chu agriculture horticulture crop husbandry animal husbandry ang sia sumda hi nasatakin revised estimate ne na en kopin atlat niam vek ani annual financial statement phep som palina khan amu thei ani tin sarkar ma sign SADP sum cheng vai bel che sa somman hu chia tangin khai thar leina turin ZPM sarkarin cheng vai bel che sa som ada a SADP dong turten an ton sun jom thei tak lo pha rualin ZPM sarkarin punna tok tu te ta na aruam man ngal kha punna tok tu te MNF chuan kan lom pui ma heti laya sum om sa reng chung si a mun phia an lei du lo tlang ta le kuna tok tu ten sum tam tak an lo pha tai ro hi chu poi kan ti tak zeta heti rual hian lo nei tu ten tlang sang sanga lo te tuna hian fatin an hal fel le vek to a tun thenga sarkarin thai thar le dan tura ruam mana mu mal ala puang zar ta lo le kuna tok tu ten eng ber nge an chin don ti po a hrelei thei lo wa riru boy taka da anla ni reng hi poi kan ti a lo nei tu te pual bi ka budget a sumda na sataka ti niam chho mek ne na en kopin mir theile kuna tok tu te ta na pan phak lo sarkar mani in hai vur sarkar kan thon chho mek ti alang
kan ngai ani tin chief minister zom tak in kan budget hian share kop tik lo atam lo tuka vai bel che sang tel kum tin chu tik lo kum kho tur ani karing lo tik kha asoya hemi chung chang hi han soi bel ka du sokar kal to song song kan budget phat te kha sokar to ten tai matak le thei pato chua hi le thau pola zan kho tai rek thenga un le tha senga an lo siam te ani thina chiar kop dik lo pui aw ngai he riat ani lova kan sokar na tok te di riam na le check so na hi kan ho tu lu ber ka changa a chho fo hi sokar anga tho ho na ti bala thei ani kan lau khopa chumi konga chuanin film khurtul kan ti viau maya heti rual hian budget tu na han pharta ka hian chiar kop mak tak mi pui bum tumna budget pharta ka alo lang hi han soi fia ka do chu sumpuk chung chang hiani soka sumpuk za tur tlat niam angalan tir tuma bangin ways and means advances kan tia khan tun budget hen cheng noi thum che tarlan ani hema khop maya sa ni le som ni le pathum som ni palia khan ways and means advance hian cheng vai ber se sang khat da ani state sarkar sung reserve bank of india RBI na von hi manzo ret ani chuan kan thref veka sarkar mol thona ni nisari ayatam overdraft ani phei chuan treasury kharte ngai hier thin ani chumi pum pel nan chuan central sarkar in ways and means advances chu aman lok tir thina chu state sarkar sum mu masak bera tangin aru sak le mai thina leiba tak ani lovani chuwangin ways and means advance manga sum lo man lai lok tur ti claim vak mai hi budget tha anga lan tir tumna sumpu claim anga lan tumna mi pui bum tumna ni ti soi chiang atul ani ways and means advance cheng noi thum chok da ani awang hian kan sumpu tur chu cheng vai ber che charuk som puap pariat vela tla hiam turangin alo lan pha ta chief minister point budget speech awar takina soi langa hi langsar taka mi pui bum tumna diktak nia kan ngai ani hi annual financial statement khan phek song patina chiang taka tarlan ani som pakhat le chuan ZPM hian MNF sarkar laia khofer kum huwa pa harsatna nasatak henga wanga sileng le kai noi wanga sum mu tur mu kim lo ani wanga sarkarin sum har sana tam tak ato te kha sarkarin soifia tum thin lain nasatakin an soi sel thin ti kan la ria anga sum enkol thiam lo le pu renga khosa ti nasatakin sarkar kha an beya chung har sana te chu supiang thei turin anin zuara mi puin an laka be se na sa tak nein kan thang thling ta ani maro jon sarkar tir atanga tun thenga open market borrowing atanga sumpok to dan ringot hanen po hian hi ataka chuan thil lo dang lam dai ni ti lo lang le ta January vai ber se somriat February vai ber se somriat March vai ber se somriat pakhat tiang chuan pu chho mol ani ta sang ni le som ni pathum ni li vai ber se zakwa somriat pakhat pu ka lo ni to tin open market borrowing nasataka kan soi ser thin line open market borrowing sumpuk an ni le phei chuan crime commit le tang hial deuh thowa soi warani thin line tuna an budget masaber an phatta ka hian sang hi le som ni pali ni nga tan hian OMP atanga sumpuk turin cheng vai ber che sang khat le za le som sari tuna hian an ruam an lo veka chu budget tarlan ani bo ani tichuan hei thalai te nga lel Mizo Development Bank han tiang chi guarantor ngai lova thalai bultan tur te na suman puk theina tur wartaka kan soi chin te tuna budget masabera soi ri anom tari lo te tin hydel project chungchang lam tamia lo te power man ti san ani lo tur thu soi ni laya power department sum tho chu tura chut cheng noi sing ruk le sang ni atanga noi sing riat sang li za som ni pali laya apung chho le si te le apunna cheng noi sing ni sang ni za som ni pali zet atling te hian ngai ati thalo tak zeta kumkalta aya chia pa ngai ni lova kan tho chu nan tax revenue punna tura chut lok le
power sum tho chuak tur punna zati ai nang vel che le nga la chu miom je chu kan nan tax revenue punna zong zong hi power department tho chuak tur ruam man ani le lau si ti na ani chu hei hi annual financial statement phek lina khan alang ani ti chu sarkar budget thar atanga sarkar kaldan tur lolang le an kalmek dan te sarkar anin bun chho mek dan te hi uluk taka khir chunga ngai to na seng turin MNF chon zoram mi puite voina hian kan ngen tak mewa lok sabha in thanna nei tura hi chuan mani in hai vum na lama thiamna nei thatak te ni lovin kan ram kan nam le kan sa khwa himna tura wai sen taka ding zel tur puke vanal ve na amin vo puivek turin zoram mi puite MNF chon kan nge na zoram mi puite bel tlak le rin ngam ni turin MNF hi ni tinin tuna hian ain buat sai thar sau sau zela lok sabha in thana lo om tura po hian pathian le mi puite zara ne na sa tak san po kanin ring tlat ani kha ka press statement siam ani a tu kan ti le soi bel tu emo kan nei chuan kan the angin kan soi chun jom dam me kal pum pa po siam kal pum du yang siam ma sai tai ko na finance ko sa da ko kan ka tu ro ko da be ta ko ina ni be ka siam ma sa kal pum en to na ni be chu sarkar ma sahun lai khan finance minister khanin helaya finance a perform che piang te na sum pek chwa thei tura khatia finance department sum handa kha atha anga ya warinam policy kala chu nasataken tuna opposition kati rolling ni ta te hian an soi sel ani chu kan threvet ome amai ro chu tun tu ma hian annual financial statement kha kan keu chuan apum na hi ministry dang zong zong ma salam ai pon asang ta soka za somruk pali chuang zet hi za somruk pani chuang zet mai hi tuna chuan capital outlay zong zong tang khan chief minister hian ahum ta vet ani OMP masuk tentang hak sokar berapa sokar supply untuk kami ini dalam proses online sudah bilang setiap sokar ini itu langsung kali bersama jadi pengelolaan finance chief minister budget apa kami dua akal suatu kalau kita punya OMP juga sungguh juga hari ini mai pusat pikir usaha kakak so ini mai yang so kan aslinya tu yang tu anu like lah tu tak yang dilai kan kakek dua open market borrowing supu nge tur tilam ani lova open market borrowing akhan pu klem thei ka chu thani maro chu kan sum mu pa ngai ngor central atanga share of taxes kan mu te le post devolution grant kan mu te le heng kan mu ngau hi chu kanin rel bol na tan min dai mang lova chu wang chuan na thar thok tur chuan sum pu ka ngai chu wang chuan ma tharla na tur khan sarkar in sum apu ka ngai ta chu sum pu chu engata nge amman ti lai ro chu apoi mo thina chu sarkar lo om to te mo kal zel tu ra mo khalai ka chu ngai to na film tak sen athu ka ringa open market borrowing bi ka khachu tuna hian budget a viber se sang khat le za le som sari tuna hian pu turin sarkar kum thar chung hian da ani a amai ro chu hei pu nge tu ti na ni lovin an lo puk lo the ni chuan a thale le ya chu tiang bok chuan sarkar local to te po puk lo the kha chu a thabera hei blon dang na bat lon te a oma amak deuh pakhat chu open market borrowing hetia kan talan rual hian na ba ta tanga kan lon lak thin te ti hiam ani le hlau thong sini budget thar hian na ba te pe chuan huna min ron en puya engkim capital assets capital khami mi puite ta na ro rel thar din na man thin khani a na ba te chu puk tam sau puk rawa thil dam puk khati tle man na ba ta kan puk theite ti pun the ni ka chon atha zo amaro chu tun budget tharai chon na ba ta tang kan sum puk tur hi ti hiam ani ta lam zo ka open market borrowing lam kha chu tuna khan
kan soyang khanin chiang takin aron lang ta ani tin kan sumpuk theizat hi kan GSDP percentage te na in relate vek ani a central sarkar phalna la vek ngai ni sum kan puk dom reng reng hian chu wang chon nomama ka OMB ni mo sumpuk vak vak the khani lo sim sima kan fiscal parameters chunga kan sum din mun ne na in mil zel khan central sarkar in phalna pek chawin sum hi puk theya chu nomma ka du za za puk thei ka chu ani lo sim sim ani sarkar ka phunga so kan to demoralize do na to say ani do fo min ka ani ha an ne fokan na so ya how department ha so ya na ni ji ani police department ko home department na police department and finance ana ni ta ko tha ni so kan lu be so ya kan unbecoming influence kan ngai dana nia thudik facts and figure chan the ni lowa kan ngai dana chon so kan tok te hi thanem mai takin so ke kan ram tan thok tu te an ni kai khoi tu ran ni maro chu vau be emo mu si te mo diria me mo tura kan ngai lova chu bang chon ke ni ngai dana chon so kan tok te hi kai khoi an tu na chon kai khoya tin lo thei lo thunun na lek atul sina te chon pating taka zaom taka thunun na lek tura kan ngai hey kan committee press conference masa kan soi tong khan kan committee sang din dana po hian so kan tok te rin mia lo na hi lo lang ta zela member secretary aminga da veu ti ba te lo ngoi entinan planning commission din dana te po chief secretary te po tel lova din an ni te ri chuan policy coordination committee chief secretary te po an tel mia lo wang si te so kan tok poimo te lo ngoi ni si khatiang committee han din so zel dan te tin so kan tok te chunga thongkam kan man tu dan te en hi chuan hei hi chu kan so kan tok te ru hi kan tin aviao thei don ni in langa ke ni chuan songkar kal zel tura opposition a om maila kan ram tan thataka sarkarin a perform thei kan duwa chu wang chuan kan ram kal zel tura hian poi kan ti pui khop mai